pakasaritaan, apagtalaytayan dagiti agduduma, apasamak iti biag. Agduduma apanubok. Ano maminsan? Ti ammo ti maseknan. Ket awan resat dagiti saem ken ladingit nga inna mapaspasaran. Ngem iti itatangkayag ti init. Kagiddanday ta ti ililennek dagiti pait ken liday. Ket maipasngay tinapintas a. Gasat di gasat. Manipod iti pluma ni Jenna Almoite Diaz. Ken itimet direksyon ni Isagani Yalong Bolieser. Di gasat may sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Napalabas, simmangpet ti anak ni Ariela ket nakipagnaedmeten iti dakkel a balay. Binalaagan ti balasang ni Monray. Amasapol nga agtungpal iti amin niya ibagan ni Angelique Kuana. Kabayatan na, imawag nila kay Malyong kini Ariela ket imbagana alimteg ti sakana. Isu asaan payla a makapagtrabaho daytoy. Gapoy ti dayta, napilitan daytoy a nangala iti baket nga agkulkulikta iti basura. Ket isu ni Panyang. Apaman ang nagimbag nila kay Malyong, nagsubli iti dakkel a balay. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo a napoluan. Ti gasat. Ay nawaw! Naimbag nga oras mo, madam. Apay ngay anangala kagaya man iti kasukat kaw. Ngam di mo man la inya biso mat kanya. Kat, agreklamo ka manen, kasta ka di, ha? Adda amin kanyak ti karbangan, no sukatan kan, no saan. Ha, kasano adi kasukatan, kat nalaing kamot ngamin ngagpambar? Anya? Ay nawaw! Iso aladingitak, ngam nakaala akon iti kasukat mo, Malyong. Ala, irubwat mo aminan akagawaam dito'y balay ko. Tapo manaw kan, Malyong. Anya? Ay nawaw! Adan ni Panyang akasukat mo. Nay, apay ngay akasta, madam. Ay nawaw! Damot nagpipinirmaan tayaw akasuratan na. Apay ngay akasla kamot lagpapanawan iti pusawin no asawn. Ay! Ilaban ko mati karbangak madam. Ulitak, ada nagpipinirmaan tayo akasuratan niya agpaayak kas babaw ninyo ging katkabailak trabaho. Kapanunutan lang day di Luisito nga asawak dayta. Awanan ti asawak? Ay nawaw! Saan mo't laday di sir tinagpirma iti kasuratan At damot pirmam ijay. Buisit ka alaklakayan. Sige. Sige manlangan. Awaten ka manan. Ang pangaasim Malyong, Ikatam tijak kayat nga ugalim. Ugaling nga niya, madam. Ay nawaw. Ti kinalaing mo, makibiyang. Sige. Dua kayo nga rudan nga agpaay kas babaunan dito'y balay ko. Tiko na. Kabaylan nak. Ay saan? Ireklamo ka ano ipilit na ti kayat na. Adamot karbangak. Ay na, nagturod kamutan amang konkontra iti amo ta. Malyong. Ay na, Panyang. Ay nawaw. Basta daray kao. Apay kid din nga ajak baraan. Isuasi ka, Panyang. Di mo itulo katagibasitin na kati amo ta. Saan aga po, tababaonin ta?
Kat nagbabamatan, ti pa nagkitkita na kanata. Saan aga po tabak ng dagita kat ilupit-lupit na tamatan? Ha? Diyak ipalobos apa niyang. Ay nawaw! Ay, kumik ka talagaan niya, Malyong. Ah, Kaya sang kabalikas mo da ita, balikas. Ay nawaw ka lang, ay nawaw. expression ko nga rad panyang. Napayagan niya expression ko dahil ay nawaw, ay nawaw, ay nawaw. Oh, Tata Malyong, naimbag ta nagsublikan. Mailiwakkan kan, Tata. Ay na. Ay nawaw. Oray siya mat abarok. Kasta unay mat nga iliw ko kinkan. Kahit, kumusta kan mon, Ray? Okay laang, Tata Malyong. Tata, di nakpampanawan di kan pumanaw. Ay saanin! Ay nawaw! Oray lumtag tumanin ti sakak. Saan akong apumanaw ditoy? Ay, Tamangan no mga lamanan ni Madam Ariela iti sa bali babaw na nasingpet ni Nana Panyang. Kasmatlaang kan ka, Tata Malyong. Ay nawaw! Wen! Nadlaw ko mo data. Sapay kumaa, ta saan tong agbalew. Tamangan no italaeng anasingpat. Ta siyempre, damdamo na pailaeng dito'y barok. Ha? Ay nawaw! Iso adi ka basta agtalagkin kwa na. Wen? Tanay, kabarbaro pailaeng dito'y balayaw. Saan ko apadpadaksan? Awan kastay aganad, barok. No awisen na kaarumwar, di ka sumursurat, wen? Ay, wen, Tata Malyong. Ay nawaw! No agdawat iti kwarta, wen no alahas ken ka, di mo ikikan, wen? Wen, Tata Malyong. Saan nakadaka sa tao, Malyong? Ha? Ay nawaw! Nay? Nangig mo ti saritaan mi kinimunray, panyang? Ay, uwan, Malyong. Ay. Angam di kagdanag. Kasi tinako-nakaon. Saan nakadaka sa tao? Ay nawaw! Ay, pasensyakan panyang. Sapay kumaata mawatan nak. Amumatan ti sitwasyon ni Monray. Kaya't ko laabag-bagaan. Di kagdanag. Maawatan ka. Sa anak anasair itinangag ko, Malyong. Dayawan ka pa'y kit di Tamom nga'y sakit ti anak ti amo ta. Ay, ala, ada nalipatak. Mabit lang. Sige lang, Monray! Ay nawaw. Napatagngaminan kanyak ni Monray, panyang. Kan oray makunaabak ng day di Sir Luisito. Nasingpet kanyak. Kaslabar kadak Ta saan amata pobre day di Sir? Maladingitan ak nga rod. Tunggal malagip ko ni Sir. Ay, oray siyak, Malyong. Nataymutan, ti managtulong a tao. Ay, Wayne! Ay, nawaw! Ay, wan kayab. Kasanungay ang nagamam mo kayaw iti day di Sir Luisito. Apay anak ko nam, anatulungan na ka. Akwa, sakbay ang nagbasurera ak. Naglako akpay idi iti balot. Sukik idi ni Sir Luisito iti lakok. Napasig ngamin. Isuan nalakak ngayon niya si dagtibagikkan kwa na. Diyak pa'y nga rodam mo nga dagayam kabailan na itipyag. Gapu iti kinapakumbaba na a tao. Ay, nawaw! Pudno day tapan yang. May saday di Sir kadagiti kasisingputan abak ng anam-amaw. Sayang lang. Tapi natay damatan. Ay, kat, kumusta nga tan nga iti kaso na? Adda nga tan naglawagan na, Malyong. Ay, jak amo panyang. Tano agdamag akin ni Madam Mariela. Agungit adagaos. Ibaganan tumanin naman nakibiyangak.
Iso alik-lik-lik at tagdamag no daduma, panyang. Ay, sus, Munray, ay, sus. Apay asikat tagwas-wasing iti kutsingay. Ay na, ingkay jayan, saknitan. Siya akong Tata Malyong. Agungot ni Mamak. Anya, ungtan na ka ni mamam. Apay nga ungtan na ka. Agungot no jak aramidan dagiti ipatrabaho na kanyak. Tata Malyong. Anya, nay, apay nga baon-baonan na kamatain. Okay laeng, Tata. Kabalak mo tiyag trabaho? Ay, saan? Malalala. Saknitan, ingkay jayan. Tatrabahog day ta, Munray. Monre, nalpas mon ti trabaho. Dandanin, Mama. Tulungan na kano ni Tata Malyong. Malyong, Ay, anyat ko kwaam ditoy. Apay apakibibiyangam ti trabaho ti anak ko. kwa, madam. Ay, idi si bibiyag pwede di Sir Luis itaw. Di na pulos pagtrabahuan ni Munray. Kat, anya kumaita? Anya ti problema, ha? Kwa, madam. Hoy! Lakay Malyong. Anak ko ni Monray, kat dakkel ti karbengak amang disiplina kan kwa na. Inispoiled day di sermo ti anak mi. Isungawan ti amo na at trabaho. Ha? Ay, nawaw. Apay ay apakibiyangam amin nga aramidak, ha? Kaya't ko nga ron nga isuro ti anak ko iti trabaho. Masapul asursuruan na ti agtrabaho. Takasanon no awan akon nga inana, ha? Kasanon ti biyag na. Ha? Iso amabalin ka di, Lakay Malyong. Di nakpakibibiyangan iti kayat ko nga aramidan. Nawatam? Wen, madam. Ay, nawaw. Ha! Maliplipatam santi akam mo iti daytoy abalay, Malyong. Babaunan kalaeng ditoy. Ha! Makaliplipat kansan. Ti amom samet kat sikat ti amo ditoy. Ha? Saan madam? Ay, nawaw. Ala, pumanaw kan ditoy. Pakialamero. Madam, agpakada ako mabiit. Ha? Papanam, panyang. Agawidak, tayo nakitaan ti abong-abong ko. Awan met kabalay mo. Apay nga agawid ka pa'y laijay. Kwa, inaksarungkaran ti balay ko, madam. No awan ti kabalay mo nga awidam? Saanan? Ha? Ni. Kwa, madam, adapay nga amindingwan ko ang napanawa ki Jay. Ila kumon day taadingwen mo. Saan, madam, tanapatag kanyak di din. Ala, agawid ka no agawid ka. Basta mabiit ka laeng, ha? Wan, ma'am. Mabiitak laeng. Tata Malyong, mabalin agumatang ta iti sabong? Pangaramata mi ti sabong, Munray. Ay, nawaw. At ang sakit balasa nga sagutan mi ti sabong, Saan abalasang, Tata Malyong? Sino nga raw ti pang tadami ti sabong? Ipan ko ijay tanam ni Papa. Ay, katuon Ay, nawaw. Sige, tayo nagtugumatang. Oh, adto'y ti kwarta nga igatang mo. Nay, adda kwarta, Munray? Agda Ikanak idi ni Papak. Iduldulin ko, takas tamot tibilin na. Aya? Alam, Tata. Ala umunto'y kwarta. Ay, sahanay. Siyak taon timang bayad iti alaek asabong. Ay, nawaw. Saan Adamot kwartak, Tata. Ay, sahanin.
Adamot kwartak, ay nawaw. Adamot kwartak, ah. Ado ti kwartak ng si Kamunre, ay nawaw. Ado ati kwartak. Ay nawaw. Ay basta idulin mo dayta. Ay, idulin mo. Bayam, tano magipitak daw. Umutang agtukin ka, Monre. Ha? Manungay ti utangam. Shhh! Saan pa nga itaa? Intuntua. Ah? Ay sige, tata. Ay nawaw. Ay nawaw! Agpadatan iti expression. Mama, hintayo ko masarungkaran ni Papa. Pangsarong karam kan kuana. Ijay tanam na, Mama. Ay, jak masango. Mabiit tayo laeng, Mama. Awan oras ko. Kayat ko ngay kan iti sabong ni Papa. Ado ti kayat ko ngay bagakin ni Papa. Ay na, Monre. Uray gaburam iti sabong titanam day di papam, dinan mangeg dagiti ibagam. Sigin, Mama. Jak ngarud masango. Di ka manan agbalin adagulit, Monre. Awan wayak ita. Inton adawayam, Mama. Please. Talaga ka di adinak sardangan, Monre. Sigin, Mama. Maysa! Panawan nak ditoy! Oy, Monray! Isardeng mo man tang gitara. Makarengreng ka. Ala, ibatam day tang gitaram, tamasahiyan nak. Uwen, manong roko? Ala, masahiyan nak tanagsakit ti bagbagik. Aday ta, nagplastara kon dito yung sofa. Talay nga ma, jak kaya ti parparaw pa o panagmasahe, Monray. Kasta gayam ta aramid day ta driver No awan ti amom agpakalaing meten amang ibaon-baon ken ni Monre. Nagalasket gayam ta aramid day ta lalaki. Kunamlan no abos, no awan ti amom Bakit panyang? Ah, Mangisagana ka man iti merienda. Abisinak. Kasita, kunamlan asino amang ibabaon kanyak. Saan mo't nga iso ti amo? Bakit panyang? Dararamida, krukaw! Si kanti mapanta naglutluto ak. Hoy, bakit panyang? Umasidag ka man dito. Apay kadero ko. Apa nagtangsit ka, Kabarbaro ka pa ilang dito, yung kunamlan asino ka matin na sa mong sungbat. Kaya't mo, tayo pulong ka ni Madam Ariela, ha? Ay, pasensya kan, Roko. Ay, Manong roko, di mo apaan ni Nana Panyang. Bakit dayta? Saan mo nga apaan? Sumardang ka man si Monray. Bakit nagpay so dayta? Bakit ngawan sursuro na? O niya pa'y latar aramidam. Mangisagala ka na iti merienda. Manong roko. Agulay magkamunray! Sama sikat, ikasarsarita! naalala, husto nga rodan, Roko, di kan agungat. Sige, aramida kung ti papaaramid mo. Basta di mo ungtan ni Monre. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwan na dinggen tituloy tinobela tayo anapolwan. Tigasat. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Ken itimot direksyon ni Isagani Yalong Buliser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Tigasat. Agyaman kami itingkay panang tarabay.